Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Soma Rwanda TV, ni amakuru y'igitondo, ni amakuru atugezeho kano kanya. Turi ku itariki 20 z'ukwa gatanu, umunsi ni uwa gatatu, umwaka ni w'ibihumbi 2026. EU, nimvuga EU wumve European Union. European Union yahishuye ko Ubwongereza buyisubiyemo butahabwa umwihariko nk'uwo bwahoranye. Ese byaje kugenda bite kugira ngo igihugu cy'Ubwongereza kitandukanye n'uyu muryango? Turaza kugaruka kandi muri Amerika, ngira ngo murabizi neza ko buriya muri Amerika kubayo uri umuyisilamu ni ikibazo gikomeye cyane rwose. Murabizi neza ko muri iyi minsi hari intambara ihanganishije igihugu cya Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. N'umusigiti wo muri Amerika wagabweho igitero. Uwo musigiti ukimara kugabwaho igitero, batatu bahasize ubuzima. Reka turebe ko byifashe. Ese igihugu cy'Ubwongereza cyaba cyaravuye muri EU cyangwa se European Union gute? Habaye iki? Umunyapolitiki cyangwa se abanyapolitike, nimvuga umunyapolitike wumve ko ari abanyapolitike batandukanye b'umuryango wunze ubumwe cyangwa se w'ubumwe bw'Uburayi EU, European Union, bakoranye n'Ubwongereza cyangwa se bakoranye n'Ubwongereza ku mushinga wo kwiruka muri uwo muryango. Ngira ngo murabizi neza ko Ubwongereza ni igihugu gikomeye cyane, ariko ntabwo rwose kikiri muri uyu muryango cyawikuyemo. Batangaje ko icyo gihugu gishatse gusubiramo cyangwa se igihugu cy'Ubwongereza kiramutse gishaka kugaruka mu muryango, nta kintu na kimwe cyakoroherezwa mu kwinjira, kandi by'umwihariko ntabwo iki gihugu cyahabwa akanyamuneza cyangwa se imbaraga nk'izo iki gihugu cyahoranye. The Guardian yatangaje ko inzobere zitandukanye zakoze ku biganiro n'Ubwongereza ubwo bwari mu nzira yo kuva muri EU, zagaragaje ko icyo gihugu gisabye gusubiramo icyakorwa ntabwo cyaba kimeze nk'uko cyari kiri muri uyu muryango bwa mbere. Mu gihe kandi bwaba bumaze kwemererwa gusubira muri EU, bwakurikiza amategeko asanzwe agenga ibihugu by'ibinyamuryango byose bitandukanye nk'uko mbere iki gihugu cyari kirimo, kubera ko hari ibintu cyoroherezwaga rwose. George Leichlasi wahoze ari umujyanama mu itsinda rya EU ryari ryarashinzwe gutegura Brexit, yavuze ko hari ubushake bwo gukorana n'Ubwongereza butari muri uwo muryango rwose, ariko ubu buramutse bugarutse byagorana ko Ubwongereza bwahabwa uburenganzira nk'ubwo bwari bufite. Uyu mugabo kandi yakomeje agira ati, hari inyungu za politike zatuma EU cyangwa se European Union n'Ubwongereza bikorana, ariko sintekereza ko bishoboka ko haba ubushake bwo kongera gukorana n'Ubwongereza by'igihe kirekire kandi buhabwa umwihariko. Ikiguzi kandi cyo kugaruka muri EU no gukurikiza amategeko agenga abanyamuryango ni uko Ubwongereza bugomba guca bugufi bukareka kwishyira hejuru. Mu gihe kandi cy'imyaka 47 Ubwongereza bumaze muri EU, bwari bwarahawe umwihariko wo kudakoresha ifaranga rya Euro. Byane ngo murabizi neza ko ifaranga ry'Euro ni ifaranga rikomeye cyane hano ku isi. Uwo muryango kandi uhuriyeho ahubwo buguma mu mapawundi, bivuze ngo Ubwongereza bwo bwakomeje gukoresha amapawundi, amayero bwanga kuyakoresha. Nubwo ndetse kuba Ubwongereza bwaranze gukoresha amayero bukaguma ku mapawundi, ntabwo rwose byigeze cyangwa se bwigeze busubira inyuma. Sandro Gozi ari mu bagize inteko nshinga amategeko ya EU, we ati, birasobanutse rwose, birasobanutse neza. Ubwongereza bwasaga n'ubwidegembya kubera ko ntabwo bwashakaga kwambara umwambaro uhanye cyangwa se umwambaro usa n'ibingibi byacu. Reka tuve mu Bwongereza tugaruke hano rwose muri Amerika, kugira ngo nk'uko natangiye mbibabwira abakunzi ba Soma Rwanda TV, buriya rwose ntabwo muri Amerika kuko waba uri umuyisilamu byoroshye. Abantu batatu baguye mu gitero cyagabwe ku musigiti witwa Islamic Center of Santiago muri leta ya California. Abasore babiri bakigabye basangwa nabo bapfuye, bikekwa ko bahise birasa rwose.
n'abasore babiri tutaramenya ariko turaza kubamenya nidukomeza gukurikirana iyi nkuru. Icyo gitero kandi cyagabwe ku itariki cyangwa se cyagabwe ku itariki 18 Gicurasi uyu mwaka turimo ahagana saa sita z'amanywa ku zuba rwose rya Rukamba ku saha yo muri Amerika. Polisi yahise itabara nyuma yo kwakira amakuru ko hari umuntu wari uri kurasa kuri uwo musigiti uhereye mu gace kitwa Claremont. Ahangaha ni muri California, kugira ngo rwose abantu bari muri California ndabasuhuje, mbibutsa gukora subscribe rebizi ko hari abanyarwanda bariyo bankurikirana rwose amanywa nijoro. Polisi yavuze ko ikiri gukora iperereza ko cyateye urwo rugomo bigaragara ko rufitanye isano n'urwango rw'abayisilamu. Umuyobozi kandi wa polisi ya Santiago Scott Wari yavuze ko nubwo batabaye uwo musigiti, ibi ngibi rwose bitari ngombwa ko bakoresha amasasu ku mugaragaro, ahubwo nuko ababashije kwataka uwo musigiti nabo ubwabo bahise birasa. Yakomeje agira ati nta mupolisi wigeze arasa, ariko iperereza riracyari mu ntangiriro nubwo igitero twahise tugihagarika ako kanya. Amakuru yatangajwe n'inzego z'umutekano avuga ko umwe mu bapfuye yari umuzamu wo ku musigiti ndetse yashimiwe uruhare yagize mu gukumira icyo gitero gikomeye cyane kurushaho. Icyo gitero kandi cyabaye mbere gato y'uko abayisilamu bakoresha uwo musigiti batangira amasengesho yo ku manywa, ndetse hari abari bamaze kugera imbere mu musigiti. Nubwo kandi abo bagizi ba nabi bashakaga kwinjira mu musigiti ntibabashije kubigeraho kuko bahamagaye cyangwa se bahise bafatwa vuba. Noneho uriya mugabo wasindaga ku musigiti nubwo yitabye Imana rwose yitangiye abari imbere mu musigiti. Nyuma abo bagizi ba nabi ngira ngo rwose nk'uko mubireba hano, umwe muri abo bagizi ba nabi yari afite imyaka 17, undi yari afite imyaka 18. Nubwo bagerageje guhunga ariko ntibarenga umutaro kuko baje gusangwa bapfuye bombi, bikekwa ko birashe. Ibaze nawe rwose n'abana batoya, abana b'Abayisilamu usanga ahanini bakunze gushyirwamo imyumvire cyane cyane ku myaka 17-18 nibo bakunze kuba ibyihebe. Kandi amashusho yafatiwe mu kirere agaragaza nyuma y'icyo gitero abantu bari gukurwa cyangwa se abantu bari gukurwa aho ngaho, cyane ko rwose uwo musigiti nk'uko mubireba ni umusigiti uherereye hariya muri Amerika. Bakunze basoma Rwanda TV, ni amakuru y'igitondo, ni amakuru meza cyane nkomeje kubagezaho. Reka turebe uko byifashe hariya muri Iran, ntabwo nagenda ntagize icyo mpavuga. Buriya rero hari ibitero bishya kuri Iran byasubitswe habura isaha imwe ngo bitangire bikorwe. Ibyo bitero kandi perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko Amerika yagombaga kurasa kuri Iran, ariko igitero cyasubitswe habura isaha imwe ngo atange cyangwa se ngo uyu muyobozi wa Amerika atange itegeko ngo icyo gitero kibe cyagabwa. Yabibwiye abanyamakuru cyangwa se uyu mugabo ukomeye cyane Donald Trump uyoboye igihugu cya Amerika, yabibwiye abanyamakuru muri White House ku wa 19 Gicurasi nibwo yabivuze uyu mugabo Donald Trump. Haburaga isaha imwe ngo fata icyemezo cyo gutera uyu munsi rwose, niko Donald Trump yavuze. Yagize ati haburaga isaha imwe ngo mfate icyemezo cyo gutera uyu munsi. Trump yavuze ko abari mu biganiro ku ruhande rwa Iran bashaka ko hasinywa amasezerano, ariko ko mu gihe nta cyagirwaho n'ubundi Amerika yarasa kuri Iran. Donald Trump uyu mugabo yakomeje agira ati ndavuga mu minsi 2 cyangwa 3, haba kuwa gatanu, kuwa gatandatu cyangwa se ku cyumweru, hashobora kuba ikintu cyangwa mu ntangiriro z'icyumweru gitaha mu gihe gito, kandi icyo kintu ngiye nshobora kugikora cyane ko mfite ibitwaro bishya bya nuclear nshobora kuba nakohereza hariya muri Iran. Umuyobozi wa komisiyo cyangwa se wa komisiyo ishinzwe umutekano mu nteko nshingamategeko ya Iran Abraham Azizi yavuze ko guhagarika icyo gitero ari uko Trump yari amaze kubona ko bashobora guhura n'imbogamizi kubera ko buriya Iran nayo ishobora kuba yakohereza ibitero bya nuclear. Umushinga kandi w'amasezerano Iran iheruka gutegura warimo ko intambara zose impande zombi zihanganyemo zigomba kugira
cyangwa se zigomba guhagarara mu gihe Amerika ikomeje kugaba ibitero kuri Iran. Bakunze basoma Rwanda TV, njyewe ni Steven Rwanda, ndabakunda. Banza rero ko wakoze subscribe maze amakuru nk'aya ngaya ajya kugiraho rwose ku gihe. Ushaka kwamamaza guhamagara kuri ya nimero ni 0798504317. Ndabakunda, yari Steven Rwanda, umwana w'umunyarwanda. Amakuru yo nakagaruka. Ciao ciao.